Республикара коронавирус пачерлегенсен еші үссе пырать иртнеталы край инфекциленне тата херек тұғыр жинатып сабалартна. Пандемия пышланыран баварат тұғыр пенсии икшірітла жин ковид паптырана. Шичепенетла сывална. Эпидемиялар удоровещевичленне май тухтырсен эші еврланса пырать. Республикаре варча ветеранесен клиника госпиталенче шу уйхенчен пышласа паян хегунчен. Коронавирус пачерлегенсене сывадаща. Варжы ветеранезен клиника госпиталінжі үгерджік чуна жүжендерет. Тухтырзен үйде сывлатарман шибуштығынза ішлемедевет. Візем коронавирус пачерлегензене сывадагансем. Профессия чунба парыныскерзем. Нина Сидорова гериатрда водырмыш шулдырыжать. Шактап хырда теменде гурна, тет. Анжақ коронавирус пандемии бек неменде шеклендерменена. Тухтырзен сымахибе халь ковид пашамрыксем нумайын аптыращы. Сахар диабет железем уйрымах евырынчыца эртереші. Шүргүнне переншір жывра вирус алғасма бұшланы тапқырда черлегензене сиплеме евырдарах пулна. Халь везен пациентсене пул жасы шире опыт пуян. Он зырбышне медиксем квалификация юстереші, шыне аппаратсенбе шлемехынық сабыращы. Кашне черлегене хыне еврлі сыватма девет. Дивер пациентсем пирмбады келесі. Черлегензем хал нумайландис, малданлах ушламышынде апрезенде пациентсем умбегех келмесіз, хал келесі евризем, шамрыксем нумайландис. Медицина сестрезене жидея вапла. Шак профессия суйланышын Алина Евграфова перте югенмеш. Пациентсенжен тавзумахилтни хавгаландарать она. Пиди келечить хаман профессия, пиди тражады бишлеме, кашне чирлежина вахатра пулушу бама дражадып. Евр, конечно, костюме зембе ишлеме, но тражад пар. Сагржар сигет керет перешлеме сменана, кашхи смене земде бур ирхи. Шапа улмашын задра пар сагржар сигет. Евр дарах пациент чирлеген зем келме бушлареш. Пиди евр тражад паренде пулушу вахатра парат пар. Сывлық сықлавин министерствен жен пілдерне дырық Чувашкенри больницы зенже ковид пачерлеген зене сыватма хадер. Апла бұлінде хорош сырлық перги кашнен жоғышламалыне, черден сықланмалы шире пергене пығынмалыне азайлдереші дұқтырзем. Чувашкен Алена Артемкина, Анна Давыдова, Виктор Степанов.